Айтат, кирсек, bir аялга кирсек дейт, bir аял астына көп курман данегин үйүп алыптыр дейт. Же курманын данеги же ташпай тур үйүп алыптыр, таспай туаптыр. Субханалла, 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 көп ташты үйүп алыптыр демеде таштарды. Анан пайгамбар алейхиссалам айтты: "Ала ухбируки бима хуа айсару алейк." Мен сага андан дагы жеңилирээк бир нерсе айтып берейинби деди пайгамбар алейхиссалам. Же мындан оңоюраак деди. Subhanallah, Allah Taala'nı arulаймын adada ma khalaqa fis sama. Asmandağı Kuday Taalam kança nesi jaratkan bolsa, oşolordun sanınca Kuday'ı arulаймын деп айтып koy dedi. Wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi. Jana Kuday Taalam jerge kança mahluk jaratsa, oşonun bardığının sanınca Kuday'ı arulаймын деп tasbih aytып koy dedi. Wa subhanallah adada ma bayna zalika. Oşondoy ele asman menen jerin ortasında kança mahluk bolgan bolsa, oşonun bardığınca subhanallah dep Allah arulаймын деп aytып koy dedi. Wa subhanallah adada ma huwa khaliqun. Jana Kuday Taalam dagı kança jarata turgan bolsa, oşonun bardığınca subhanallah dep dagı aytып koy dedi. Wallahu akbar misla zalik. Jana Allahu akbar oşunça dep aytып koy dedi. Aytı duvara bolbo. Oşunça dep aytып koy dedi misla zalik. Walhamdulillah misla zalik. Jana elhamdülillah dagı oşunça dep aytып koy dedi. Sen Kudayın bilet. Wa la ilaha illallah misla zalik. Jana la ilaha illallah oşunça dep aytып koy dedi. Ve la havle ve la kuvvet illa billah misle zalik. La havle ve la kuvvet illa billah. Dağ koşunca da aytıp koy. De ayttırmadı bir tuğanın. İmam Tirmizi, Abu Davud rivayet var.